pomaže Bog i sretan praznik na Bistroj Moravi, spomen svetog mučenika Evtihija. Evtihije beše rodom iz grada Sevastopolja. Čuvši evanđelje Hristovo, on ostavi svoje roditelje i prijatelje i pridruži se возлюbljenom učeniku, Hristovom apostolu Jovanu Bogoslovu. Prateći svuda svetog apostola i podražavajući njegov život, sveti Evtihije se nauči od njega nebeskoj mudrosti i pocrpe od njega kao od izvora blagodat Božju. Napunivši se revnosti apostolske, sveti Evtihije junački iskorenjivaše zabludu idolopokloničku. Isto tako, junački iskorenjivaše zabludu, isto tako, susrevši svetog apostola Pavla, sveti Evtihije sledova njemu kao zvezda suncu i mnogo se potrudi s njim propovedajući evanđelje junački, podnoseći sve nevolje. Zato se sveti Evtihije smatra učenikom obojice njih, i svetog evangelista Jovana Bogoslova i svetog apostola Pavla. Sveti Evtihije je nazvan apostolom od manjih, iako se ne nalazi u broju 70 apostola. Počastovan je nazivom apostola zato što se najstarijim apostolima trudio u propovedanju evanđelja Hristova, a što je od njih bio posvećen za episkop radi služenja, radi reči i prinošenja beskrvne žrtve, i što je prošao mnoge zemlje propovedajući Hrista, ne samo njima, nego i sam. U stvari, on nije putovao sam, njemu uvijek beše saputnik anđeo Božji, koji mu davaše snage i unapred mu kazivaše šta će mu se dogoditi. Ovaj apostol Hristos svuda se trpljenjem podnošaše tamničke okove, mučenje, junački straći za Gospoda svoga. Jednom kada sveti Evtihije beše dugo vremena moren glađu, u tamnici u njemu bio od Boga poslan hleb s neba, koji mu donese nevidljiva ruka. Ovim hlebom on se toliko okrepi, da ni za šta ne smatraše muke na koje ga stavljahu. A drugom pak prilikom, kada on bi obešen na mučilištu i strugan zumbom, od čistog tela njegova isteče krv mi umiristim mirom i ispuni vazduh divnim mirisom. A kada potom sveti apostol bi bačen u rasplamteli oganj, iznenada zagrme s neba i pade velika kiša sa snegom, te ugasi oganj, a svetelj ostane živ, nepovređen od ognja. Slaveći Boga, zatim sveti Evtihije bi predat zverovima da ga pojedu, ali pred licem njegovim i zverovi postaše krotki kao ovce i što još čudesnija lav, pušten na njega, progovori ljudskim glasom, gromko propovedajući veličinu Gospoda i spasa našeg Isusa Hrista, te zaprepasti i prestravi sve koji to gledahu. Ali što je tu čudnovato? Onaj koji je u starini mogao otvoriti usta Valamovoj magarici da govori kao čovjek, zar nije mogao učiniti da usta lavova progovore na ljudski način, na izobličenje i posramljenje neznabožaca, a na proslavljenje svemoguće sile svoje? Jedan isti Gospod prisutuje u čudodejstvovo i ovdje i tamo. Što se tiče toga kako je sveti apostol Evtihije okončao svoj podvig, zna se da je svezan, odveden iz Efesa u svoju postojbinu Sevastopolj i onda je skončao. Sveta glava mu bio odsečena mačem koji Gospod Isus uvenča divnim vencem pobede. Eto, to je kratko žitije svetoga našega spomenskog Evtihija, mučenika, stradalnika Hrista radi. Na današnjem prazniku, znači u svetačniku stoji u kanalu Bistre Morave, što je mnogo je. Dosta je Srbine bilo bre, urazumite se što pre, jer pred apokalipsa kuca na vrata što pre. Sada, na osnovu toga što sam rekao pre neki ranije video zapis, da se ne bi sve kitio s tuđim perjem, kao Ćuran što se kiti sa tuđim perjem, i mi smo iz Jagodine, tao staro ime Jagodina, i prozvani smo po najvjerojatnije 90% smo nekad bili čuvali dosta te Ćurke i onda smo pravili Ćurani. I zato bi ja pročitao jednu kratku pesmu svetomučenika Evtihija, da i nešto sam prinesem za ovaj praznik. Ne sve da preslikam ili da citiram, kao što mnogi to rade. Mnogi, da ih ne imenujem sad, jeretički sveštenici, usta su im meka kao maslo, a na srcu im je rat.
Riječi su im blaže od ulja, ali su goli oštri mačevi. Kao da će iz usta da im med i mleko proteče, a u srcu je čemer. I oni to lepo citiraju. Ali retko koji da svoju pesmu napiše, svoju knjigu da napiše, svoju sliku, to je prava retkost. Ima takvih sveštenika, ali to može se na prstima izbrojiti. Još manje koji čisto pravoslavno dogmatsko učenje drže. Ima oni koji ne drže to učenje pa napišu. Ili prave neke šale, doskošice, neke viceve. Neću da imenujem te sveštenike koji su, zna se već koji su. To je malo dušepogubno. I zato bi ja pročitao na dan praznika spomen svetog sveštenomučenika Evtihija, ovu pesmu koju sam ja sad lično napisao. Sveti Evtihije, ispunjen ljubavlju za Hrista, cara besmrtnoga i podučeno od dva apostola, apostola Pavla i apostola Jovana Bogoslova, njega anđeo Boži svakda pratiše i novo šapuće, unapred šta će se desiti. Sve krvničke muke s lakoćom podnese, kao da je bio u debelom hladu. Anđeo Gospodnji zatrne oka ga isceljuje, a dželata izbezumlje. Kad Evtihije bačen u rasplamtili oganj, kiša s neba pade, te ugasi oganj, krvožednog glava koji se kao krotko jagnje oko njegovih nogu umiljava i po Božjem dopuštenju čovečim glasom progovara. To potpuno mučitelja posramlje i strašne mu muke projavljuje. Iako mu glava pod mač ode, celokupno telo mu duša nastani u rajskoj sredini, dok mučitelj sa glavom na ramenu ognjeni pakao zaradi i stiće ga kao plamen peći, a s tog mesta ne može uteći. Amin, Bože daj. Eto, to je jedna kratka pesma, spomen svetog sveštenomučenika Evtihija, stradanje njegov. Jer smo rekli da je on jedan od apostola, propovedao Hristovo evanđelje u žitiju svetog Justina Ćelijskoga, ali trebalo bi da bude bar u jednu grupu od 70-orica izabranih. Na kraju, šta bi rekao sad ove Bistre Morave? Što je mnogo je. Dosta je Srbine bilo bre, urazumite se što pre, jer je apokalipsa kuca na vrata. Trgnete se što pre. Kuca, i tekako. Evo sad kad se ode po prodavnice, već se javlja negde po nekim nemaštem. Te nema ovo, te nema ono. To je sve po tom konceptu. To je plan da se sruši ovaj stari poredak i na pepelu tog da iznikne i se izgradi novi poredak. I sve te faze mora da prođu. Ta čaša, što se kaže, što bi rekao Hristos, ne može da nas mimo iđe. Nek pobedi pravoslavlje, svetosavlje. Amin, Bože daj. Na ovoj Bistroj Moravi. Dosta je Srbine bilo pre, uredno su pre. Pomogli Sveti Savo, Sveti Simon Mirotočevi, Sveti Vasilije, Ostroški čudotvorče, svima pa i nama. U ime Oca i Sina i Svetoga Duha. Amin, amin, Bože daj. Na maga ljeta.